33. Heeh. 33. Nah, 1000. Ya. Nih 300. Oke guys, kita tukarkan duit receh ya, 200 sama 100 rupiah di Indomaret di Tembung Sirota. Ya mau. Bapak mau? Tukar nih aja kalau enggak. Hah? Tukar nih. Tuh. Tukar lempar. Tuh 2, 3, 4, 6, 8, 10, 1000. Ya Pak ya? Tiga berapa? 33. Heeh. 33. Nah, 1000. Ya. Nih 300.
Oke guys, kita tukarkan duit receh ya, 200 sama 100 rupiah di Indomaret di Tembung Serotan. 1000 lagi nggak ada bang biar 35. Ada ya? Nggak ada, udah 34 aja. 34. Oke, terima kasih Mbak ya. Yuk.